Ia ampai Pak Bu toma puasa oko 10 na Muharram nasaba iya na rawattu ni pas salama Nabi Musa poloko kajaran na Firaun. Jadi na puasangi Nabi tak nasaba namo Yahudi ma puasa toy. Jadi ya koma puasa kita ko 10 na Muharram iparingati kasalamatan na Firaun pasalamatan na Nabi Musa poloko Firaun. Iya to si meraja ewe iparingati nasaba iya na peristiwa nomor siddi nasabari na angka parenta sempajang. Yang kedua iya to na peristiwa na irisang niga tau tama ranaka niga tau tama suruga. O dingirisang. Si bawa iya to na peristiwa Isra Mi'raj nasabari na angka 23 agaga yalengi nabi kupong Allah Ta'ala makto paro nabi-nabi lengi nawadding yang caji akatanyangang nawadding ipake hilalan na atutu ngalinota nawaditoki salama nasaba dega gatau de na melo salama angka tau pa onro melo na salama mitaula da tamaranaka sinin na jamang-jamang ede nang nasurong nabita mitaula na jamang angka tu jadi nang na jama-jama de nang kana pigaw inabita imma ginawatuna pasal langsung namu pura napa guru nga nasurong nabita secara umum tapi ia kode na khusus de na melo pak mitaula da itamaranaka jadi termasuk tau de itu na raja tau mitaula da tu tamaranaka. Iya, tahu dia meraja atau mitaula dak sabak mitau iko iya gara-gara iya meraja nasabari tamaranaka. Tapi itu situ tahu mameraja macinala dak itama suruga. Jadi macinala dak nasabak makan agai pigau nawat di megai gapalang nawat nang ketambai witanat decing atau tama suruga. Makro. Jadi nang tau de na meraja na sabak mitau itama ranaka aja na tama susah. Ya kong katau ma meraja na macina tama suruga tapoda matiro tau de na meraja aja na nama susah. Apa ya ko pada yakatan niya ngata insyaallah. Ya mitu je nama susah nasa guru takalisi den reko pendapat tami bayasa cocok. Nih pasalamana tau pada ko to maju na wajujut tami bayasa makanya ay mapangewa memang itu. Makiro. Jadi tak kata nima tu itu dokta salama angka dalele nasabayo ko agama tak bagi memang ya ko pikir ya gurui beda pendapat memang tahu nasabak puang Allah Ta'ala mato makada walizalika halakahum makko memang tokoro pancaji de nasi dipahang maka di puang Allah Ta'ala ya kene melo ka pasti dipahangi ataku wedding tapi puang Allah Ta'ala de na jadi nang katau to lima susah kepada liangi pendapat tantang na puang Allah Ta'ala ya tu apa puang Allah Ta'ala itu menyebabkan kita berbeda pendapat makiro nomor sidi dia rojolok supaya dasarnya apa angka kama maka dia pameraja isa neraka jadi kami jolok kemudian ro Isra Mi'raj Isra jolo bicara ipalalampan ni iya ko wanni ni Allah latawe magi na wanni mana tanya aso ternyata iya ro wanni situ na termasuk di keadaan matenang apalagi tengah benih iya. Jadi ya komelo ki latihan masam pajah khusyu ta coba-coba garek moto tengah benih. Tatik dua, tatik si di otok ki garek ko tanah manangi namu tu anu madodonge, namu tu dati na jange mana satu yang kalinga. Ina tu ampai ko tau palora maraja mana tu nang kalinga gagai ko ni. Iya. Magai karena ternyata di waktu malam itu tenang. Jadi ya komelo latihan masampaja khusyuk salah satu waktu yang paling bagus adalah tengah malam. Iya. Kemudian iya ronabita
dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sitonganna dina langsung Pak Bu. Pada memang dina langsung Nabi tapole Makkah lauko Palestina de. Angka onron non lepat telu. Jadi okui Makkah Nabi tasadde na Ka'bah royala napai bawa lo Madinah. Kita kira. Jadi okui Madinah Nabi ta ipalepang ko malaikat Jibril napa isuro mas sampaja don rakang. Salasai mani mas sampaja Nabi ta okko Madinah napa makutana maka daun rongaga ye. Mak Jibril maka dari malaikat Jibril inilah Madinah okko ko matuk malaikat dapurang. Jadi nesememan itu Nabi ta onron hijrah sebelum peristiwa hijrah. Kemudian selesai bioko Madinah ipat terus si Nabi ta loko Bukit Tursina. De paro nitilo Masjidil Aqsa ibaw loko Bukit Tursina. Napa isu ya ko bahasa na to ko ni makan Gunung Sinai. Isuri mas sampaja durakang. Selesai bi mas sampaja Nabi ta napa si makutana. Jadi dero nakutangi de kada magi sampaja de. Kadami malaikat Jibril sampaja ko neraka. Di mas sampaja ni Nabi ko Bukit Tursina, Gunung Sinai, dua neraka pura mani mas sampaja nampa makutana maka da onrongagi ya Jibril. Maka da malaikat Jibril okko ni Nabi Musa si pak bicara si Bapa Allah Taala okko tina tarima kita na Nabi Musa. Ina tu wa kallamallahu Musa taklima. Purai okoro ipateru si Nabi ta ibawai loko Baitallahmi Bethlehem. Lotanna Masjidil Aqsa sekitar 15 km. Okuri taro napai suruh mas sampajang Nabi ta duan rakango ko Baitallahmi napa makutana purana maka don rongaga ye maka dai malaikat Jibril okoni Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jaji. Okay. Jadi telu onronga. Nomor si di Madinah, nomor 2 Bukit Tursina atau Gunung Sinai, nomor telu okoi Baitallahmi. Napa ibawa loko Masjidil Aqsa, napa isuro Nabi tamas sampajang, napa imak berejama okor. Macio isinin na rasul suro macio mancaji makmu. Jadi kamanang Nabi koro mancaji makmu Nabi na mancaji imam. Angka biasa tau panrita pulang apa Bu maka da sapai aga na baca Nabi ta surah aga na baca Nabi ta watun na mancaji imam Oko Masjidil Aqsa nama munna sinin na Nabi. Kamaka da sapai jadi upo dato kita sapai ya. Tasapai ya ro sudah surah aga na baca. Nabi ta. Tunna na pimpis sinin na Nabi. Iya naruh isyarat Pak Bu maka dia Nabi tak ternyata penghulu imanna sininna Nabi si bawa suruh. Makiro imanna. Nasabah alina mancajimang pemimpin para nabi dan rasul. Pertanyaanna iya nama nasa. Berarti angka memang na sampajan na jaman Nabi ta sebelum Mi'raj. Jadi ya kung kataw maka dia mananang kaparenta sampaja pole manima meraja nabita de nasa panuh na benar nasaba mas sampaja meman ni nabita okko Madinah okko Masjidil Aqsa okko Baitallahmi si Bukit Tursina. Jadi mas sampaja meman ni angka meman na sampaja ite gere kolay buka ikorangeng ka na pesantren tapak kepala korangeng. Nabi Isa mas sempajang. Nabi Ibrahim mas sempajang. Tapi itu Nabi Adam dia pernah sempajang. Dia pakai syariat sholat okko Nabi Adam. Nabi Ibrahim angka syariat sholat.
Jadi ya naro sampajanna Nabi Musa sampajanna Nabi Ibrahim sampajanna Nabi Isa ang kami man. Iya na tunah kadau pandrita iya ro sampajang sitongan na oleh-oleh. Tannya iya ro tujuan pokok tapi oleh-oleh na sabak iya kokki aya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah.